Hamar kasnemshi hajar arspa arpusan. Ladon kawai kabrio kabasyong Hasan Tarem, Portugal. Kabalas ngumsi shibun ya kajing syong kurim jongka. Kalatip syai bu tengah jongka jaka. Namar hari-hari udon sekawai pat kabrio nolor jongka. Hakabasdang kalapersyang bon ki penyok biang ya kajing tengah jongka. Henry kamshim la urlong setiang. Kum kajing du jengkermen bas ngukut lat kabakado. Kalalit siya kaway kanong le jadu. Kanong le jadu kalakular ya kata kabariw. Bau tengah jong ka unwan pai biang siya kalinti jong kajing Lada kata kabariw. Kanwan ra yu hos baladapan kala hakamas bakhoy. Kani siya kala penting sibun ya kata kakantay. Nomor kalatit. Bakalong kapop jeng le sang ya kayu haris bakhoy. Henry wala kataru khadu kala pendam ya ladi. Kala lek shimbenta hakamas hakayeng meni jong Saint Stephen. Hapakalit ban pediang hakapor sam sakramen kam shim labam yu hos. Ban kalami no kloy na yeng meni bat se yu hos na kasintur jong ka. Bat sop no hakajan tap khli. Nang ta kala lek siya kanong le jadu. Hasilantar kalanti uhos ulas dang ban place nam hapo kata kajan tap khli. Kata kabariw kamsim latip ya kata baro tat hadu ba anda ginong lek nong wan kibayo kilayat hu ya ka pat perkhat bakala place nam. Kajing tiang kalapar ya kata kakantay. Bad hakajaka bakan lek siyeng jong kanong lek jadu kalamari ano salayeng. Nang ta kalabu ya kajan khas nam kabadon yo hos hatray jong kaway kasenduk ding. Klam dan nang perkhat syu kumnu ban le. Habaw tengah jong kau lawan pai sayeng kam simet hu Kam hadin hakata kami lapan kendit iki deki kejat jing syai bapala kibawan nang kata kasenduk kibala samling bae ka bat kibapan syai ka kamraw baro kowe. Nang ta kata kabariw kalapla ila kapop halaw lok. Bat baro arnud kiladam krup haki khosi. Ban mani hadin kata kapor tat hadu pandami kasngi bat palit khot yu parish priest kakubor jong kani kajingjang ka bapala kala sapriang stat bat kala kringi kibriyo ki bamla nyoshu ki bakwa ban yu iya kata kakamba namar kani kadaw kapanlongi kabalang bakan panlongi kajing toket kabakam kloy yohu sebelah khasnam lara da kabayat procession siya kayeng mani jong Stephen Bokhoy hakabala sop da kawaks kakanjajing sop kabaju penon kamban sop iki ban penne bansa balabu pen scam hak tabernacle katu kan ni por hadin habala pli ya tabernacle lalap sakawi par ka kampala ya kawaks kabala sop yo hos la syam bala pait lingkhot lingkhai kat ba yo hos pat lalap bala sop hakata ka bakiong ka crystal pigs hapring gajing pala ka bakraw ringkat bakasnam ka bakordor. Hadin niya kani labu sa hakamonstrans balasna kaksiar batrupa hakador jong kulong kabadon niya lay pulay tili kijat jing syai sngi bat kapadang niya dangsa hadu menta menne. Nakadaw bang alakum yu delete bakala yaki video ibade jong sirang hakapor bang edit apo YouTube studio dengan hap ban re-upload biang hiki dan bok pengadang don ti ngatrai pinom ya snowy age pang katu jeng bakla jeng amo